Ghana de Smai Ghana Chief for Musofa Adwenepahene aka Enkrata Mukinkon aka Fufukin aka Bema Yemfa ne yere enimu nyede enye fom abusua eye okonfo Agradaa a ne din ensesa ye ne din egusu ejina so a ye frɛ no eye agra Mami deliverance asofo efri Nigeria bebo no nyina no anya adwuma because wo hwɛ Agradaa ye mo na su ewo epum on say ma shemi suit kama Agradaa tibra na mekobo wosu Agradaa bra na menye na mekobo wosu because deliverance na ye de ma wo no Agradaa we 4x2 4x2 there ti Agradaa se kyena na sole na ekoso but asole a ekoso a asole na egu awie asole na egu ohunhum nyame anim no asole na ye de egu tabusia obaso no ide no ase video na mama because the way Adwenepahene Agradaa ye bono deliverance a wogino Agradaa timi ye senkyerene Agradaa timi ya nwanwade Agradaa nwanwade a wo ye de abusua ano odin na wan share video de dia on tene o ma ase because the way a kyena Agradaa aseda atias kamani pebiso mo mra asole ho no Christian Council asan release new letter a kyerɛ sɛ Agradaa utwe mutan wasoro na egu awie new letter eno mai do mo release nti Agradaa osofo te se me Adwenepahene de metena ase anu mai de no matena ase mo share video ne nya de ne enko osofo te Adwenepahene all the way message am see to Agradaa uhia deliverance branam ko bo wosu branam mo wosu because once enya mo wosu de Agradaa unya nsesan age se bo wosu wie o because once wo bre Agradaa o bra wo bre wason den ma me ba ko ko bia wo ti asole a enka asole de ko bia ni je ho de Agradaa esi den se o bresa timi tieska esi Agradaa ko fa Togofo abusua Agradaa ko fa Togofo nzo Togo ne Ghana border de boso pa ti Agradaa ko han Togolese for Togofo se kyena o me gina na asole dem wo na nipa mu mfa so nti medikan de abramo Agradaa akoba door akopa Christian Council for achew Agradaa akoba door akopa Christian Council for achew say o sra wo mo kyena ko ade o do mani mie na sole no we say wodi nkotodwe egu fom pacho den Agradaa wa yefo Agradaa yefo ti wa wudi Agradaa chi bia no so wa mo ni na wa ma me nda bia obejimi se wa mo ni na wa da bia ma me obejimi because Agradaa ye pabone ni Agradaa yefo da bia meka na kra de akyere mo wo hwe de we Agradaa pacho na on abusua se areho wo se kyena ko ade wo sra omo ma ne ma omo kwan na wo timie na sole no wate nti Agradaa pacho the Agradaa me Adwenepahene on the way ha be bompire the man mpaye ko twiko bre man Agradaa ba bagibi abusua ba so no like if you know share the man like na the na share sai pepe etna Ghana pastor bia be so Agradaa so ne asole obi a wo ne me wasem Ghana so fu bia be si Agradaa so ndem obi a no woni benya beef so fu bia be si Agradaa so ndem o kene bia no oni me beef obi a be si Agradaa so ndem ho a wo se wo yeso fu kuta Bible ana wo de beja ho Bible bese nyina no I'm here to announce to you all say woni benya beef. The name still remains Adwenepahene aka Enkrata Mukinkon aka Mitua na omaide na omatiem nti okonfoba Agradaa enam backdoor pacho na ne nyina no se Agradaa ko fa Togofo Agradaa ko han Togofo on the way Agradaa ehia Nigeria for no ewo airport on the way na ne ho ye no ne ho po che because onim say suban bone ne kita no ewo my Ghana mu no amanfo betene to ne de ka to dada Agradaa ya te to dada e be ma wiase nyina hu obese by force because obi a wo ye man bofo de ye ntena wiase nso so no so obi a wo ye man bofo de esi gunani mase nti Agradaa Togofo na ko han wo mu ni nyina no edamensem Togofo ni nyina adamensem o Agradaa wo ye won say wo ye smart nti Agradaa e kyena pastor Elek beba na pastor Elek wo sa me ka kire wo sa on say na mtufo say obedi pastor Elek wa na kan Elek
Pastor Eleke ubedi na tem no e public am ka kire o sa Agradaa bema asabi woni ne dampa empaso de bema ne to de ye fa ne begina property anim eni di na tem me kan ne Ghana fo Agradaa begina ho be keka nkwase asem e de kire Adwenepahene sa Adwenepahene enye obia ye so ma Agradaa e ma Agradaa be di ma tem poto ye ma mi oda wo fefefe e ye say Agradaa sesen suban obey demonstration e de ma Agradaa hu say Ghana emra e be ye adwuma dendendenden Agradaa ba bonti be di ye ma mi atem hwe obi a wo se kyena wo ba aba beti asole obi a kyena beti asole mu ntire num asem e fixe wo twano we wo se kyena beti asole o eti nsuo no aha odi ana fixe twano me de me nti asole enga ketwa tie ansan wo be fixe Agradaa o se obeti asole o so say we oti we uti way from your hand mbe bon deliverance aye body a kyerɛ mo we wasesa ne nkrofo kro mu di na kyerɛ nim sɛ won sesan fix Agradaa so mo kan akure enam 50 euro 10 euro e be mo nti no oh we Agradaa maka kyerɛ sɛ sesan suban so sesan suban dia ene me do ko duru court wie na motimi agina so aye dem ne ehun ne be ya fa ho osimo ye wana ko fixe wo twɛ na wo twɛnyɛ wa tie tie wo twɛnyɛ madam Agradaa evangelist oh you go and fix your vagina wa hwe before you come and fix oba so anu a share video no ba so anu a share yenko oba anu a share sa and emma awu frompo oba anu a share o ti bi yo mo wadro to suru wisa wa hwe we se wo te asole o muntire num asem da bia de monum asem bebo mo da bia de monum asem bebo mo we also wate asole ya betena ho ba mu ntimi nsiesie wo ho yo tell us we atama na ekwe demonstration now ko fix wo twene ebo head you the next time we be betena radio so now montie afa form abe disturb ya huna no ho we ye nipa wate asole Christian cancer for mutie wan hwe ya mema Christian cancer for no sem mutie so but mo ya de say ma drop letters egu aponten to fix Agradaa muntie aha ansa no de mo yedi obi anyedi ujimi o mesi ko ntabusa nipa na o kasa so bi ko fix ne twa wo so beti asole no muntie mo hwe we fake deliverance nko mo we Agradaa ye Agradaa say mon deliverance yen deliver na say e kyena wo meginem Bible quotations Agradaa kyena wo ba yi be 30 wa bon se kuru wate she me da wo yoba na wo yoba na wo mu ade a yen support wo e ma wo mu bu ade wo yoba na se he wo mu ade de a me Adwenepahene ne de metia wo me ba betia wo oh Agradaa maji me suit aha enti no esem ko bo wasu e wo pum me na masa pa wa pampam e da kan bonasu ye deliver no hwea wo tumi sesa ma ne ye Agradaa we tumi sesa Agradaa deliverance na Ato Nsuom monchro mla ehu Agradaa we was all the same odi atem wie ya no akotan Bible wagu ho anim ase agu a Agradaa ntumi sesa nda ese wase bon deliverance Agradaa won se ma shame suit kama so ati ase aha ti membe bowosu me do ko gina epum epo no ma bowosu ehu Agradaa we atena my Ghana ma bu nipa fa so Agradaa anatena Pastor Eleke baba wa na Pastor Eleke na wo ye video no bibusa wa wo se na ono so ye nipa be no Agradaa Pastor Eleke obaba hobi ana wonya ma Pastor Eleke baba me sopa ne papa se Pastor Eleke the way original puppet so di papa we atem no papa no asonde mo wo ba opuo pie no mo de be ma no Pastor Eleke na wo se di ne tunu mu no on se ntie se dokoto kodua na wajam ho
na daakye eso eba mfaso e de amount so dokoto kwadu na se wa nyam ho a Agradaa obedi pastor Eleke atem di dina tem wa obese pastor Eleke di di ukunu atem di dina tem sa me adwopan me tinsem se a na ye me hia me time asesem sa wate di pastor Eleke atem ade won so kwadwefo be ma ade ya kwadwera sa na ma ade be yo ye be ototontu bobobo he pastor Eleke ni wabusua pastor Eleke ena da wo no pastor Eleke ni wo hwe de we a pastor Eleke waje eye na taade white a ne chain a adrom no eda ne kon mu a satan na Agradaa chain eye white na Agradaa eso eyusu sa cross na Agradaa so akwaje sa adro no bi na chese chese mtwere wa menti ase o nti Agradaa on the way Agradaa on Agradaa hu so bi na obi awale koso a na ye ne ya because pastor Eleke empe no mo like video na mo hye ne nko because pastor Eleke nye de on pa Agradaa o pastor Eleke me ka se me twa na interview me na kasa me so de omo nyimi omo na omo nye omo ayi ni nwie nti hwa pepepe na me twa na hot interview adwopan de me kan maka wose pastor Eleke sa na Agradaa kan wose house band wose house band ta Agradaa wose woni pastor Eleke gina wo wose ye ofe but na wunya ne sa biem na Agradaa enya ne sa biem nti abon se de jonso abo akokọ Agradaa me ka tro me tuufo se maame susudi di papa yatem me di papa yatem sa me tu Agradaa fo Agradaa be di matem ne me yere na me Adwenepahene ne so de wo ya ade na me twe homama wa esi na esi me botuja me du be gina opposition me kire kwan fa so me ma kwadwofo adwuma na ma san kire kwadwofo kwan on san fa so fa nya adwuma no me ma adwuma dendende pa ti me ma Agradaa adwuma den because na me hye adwuma no na me hye adwuma me hye ye na kwadwofo Agradaa eduru na me Agradaa me di ne ti si fo me se ponko a waduru so ho a wonom se to preko a wako duru bonka ho a wonom se to na me de ma aye Agradaa me de ma Agradaa na Agradaa mu ne mra so oye ne pepe na me be konka me be bon kofieku call me Mr. Kofieku aye mo so fa Adwenepahene aka nkrata mu kinkon me tenase a na ma de na ma tenase nti akina Agradaa akohan etogufo muntie Agradaa akohan etogufo se togofo nyina anya de every togo na mo megu na so ndem ho ena ofa back door eso apa Christian council fo achew wo de su eni moja eni awreho eni oyaw pachew mabokawo ba o ye de Agradaa letter ne da wo ne da ho o masa de letter foforo abeto abonten a eno krada anu wo hye sin we ti Agradaa o ka nyina be o ka because kano enye osika e amanfo sika na Agradaa eto no ono so wo da ye se shepe wa manfo mkwasiafo agimifo bia omso betentia social media na Agradaa kwasia wa beta social media agimi bia David say o commercial adema o muntie o hin David o so o commercial adema mo amohwe nanim look at Agradaa face mo hwe Agradaa nim o ginani adan a o si obia ni wo betumi asi ni nyame som ho kwan scam no ho asem na ye kan de Agradaa si onte wabu nipa fa so agege ebinim gold me no ka say enura se wo hwa Agradaa asa odi ginam e wona sori Agradaa asa odi ginam wona sori adan ya o makoye e demonstration awie demonstration no e chi wadi nkunim okwan ben so wono ma waje omusika no pacho wakotua na we commercial yes kama untie me Agradaa o yes kama wa wo support ni Agradaa ye bia no wo ye nipa wo pe no kure yes e hona na me pe ati Agradaa sem kenya masem demonstration mo ye emfa sika meto Ghana fo sa pepe e hona na me pe ati yes nti Agradaa de ontumi sisanda enya de Agradaa ebetuma sisanda Agradaa in pa bonfo awoto my Ghana mu a se hunu kwa na Agradaa so e de ondo beye but ye mu se ye tenase
Sa Agradaa se no suban de a ye be hu abi de ne be gina. But once Agradaa once san ye de ba bia ye de ne be gina no ono ano obeye steady. Agradaa be ye steady. Agradaa ku she Nigeria fo na hwe nkrofo nta de hye omo a otum se okot line na nkrofo nta de hye omo na tum se okot line na se omo hye ne se Agradaa ntina sa che tententen no ededede omo kom sa che tententen no dede omo kom a che se esim hunu na ntina Agradaa ko fa Nigeria fo se emehira na sori so ma no bata sori so Ato Nsuom obi anto ehu asori na to so once Ghana fo enyin tumu di Agradaa ene de be ko fa Togo fo aba asori wo de bia Togo fo na Agradaa be ko fa de aba asori ndem wo Togo fo ena Agradaa be ko fa de o ma bi gu asori ndem go Agradaa ko han Togo fo se o mra tena se de be ya o be se da live video na Ghana fo hunu se o Agradaa so ati ase nti Agradaa Togo fo ni nyina no o nyina list kita yo ye yensin so ma sana ya ham se sa osuban de a ene ye be hunu se ye be twu e de wa ben asowofo no papa ne bia na no kwempo se ko bo wo so opum ko dapo 3 days ye be wura pum de be wura nsu ase o se mo ne deliverance Agradaa we ni pa deliverance aye born ne hu pu se che ebusa mo sante ne deliverance munti I brody. Hey. Sure. Hey, we are se pa de. Yeah. Kronfo a yes e bon deliverance. Also want to miss Sanda. There be adwempan kan mo sa adwempan nye me so won sa no suban mo brand mo ntu no fo na won sa no suban de a ene adwempan de no be ko school oba be ko school na the bro school to 1 eso so ai dey asan training na ese me nua ba the bro school to so bia obi a na nyame nhira wa bo adwuma gu so we de bo adwuma sa pepe ai obi ada bia no onye papa bia mo hwe na obunku to dwi ase konkron mewrade say ya Agradaa we ti wiase bokro no buni papa so ye ni o mahunu ni o mafon ko a ne to ne so Agradaa so Agradaa so timbe ka chobi so bi nkonko fix na ya ase na wo Agradaa we ni pa ese wo no ye so yen transin so saa o hwe maame no ho fefe Agradaa be di na temba saa Adwenepahene ko kan yesi ai na Adwenepahene na wo kan masem me se wo ye oba na wo nim nyansa ye be support wo ye oba na wo jimia ye be botuja ye be do be su position ye be kire nyansa be mo hu say yes the movement of Adwenepahene e be due I'm the second coming of Jesus Christ movement e be due oba wesi Ghana oti abrucha na otretewo we ye nipa oba weti Ghana won say nipa boni ni ntina Agradaa ka we ka Ghana for so wofo ena ko mba be odani ka Ghana for so wofo na be support wo but wa ko fa Nigeria fo na wasa ko fa Togo fo se Togo fo emra waso ndem wo kina nko awo ti Togo fo ni nyina ba be duru hotel enwumere am na o ka say but we prove Agradaa wrong said the bibi oye bia na fake the Agradaa bia no fake oba ni panim be keka nkwase asem na ko backdoor na ko pachew me se Ghana ni so fu bia na obesu bia no oni mo beef get ready abusia me da munyina mwase yese panyine dwale wi na nsu asa ye ko pebe bia da na ade chia ye ko badwuma apiska e da be hwe ye busuafo nti china de be ko bia no beti e wo Adwenepahene TV Becky TV, Direct TV, Adwenepahene Media, both YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, baby. To baswa, no, I don't know what video no. Yan Frank at all, na, if we are, Mbasati Adwenepahene Enka.
Odo, me cook room about. I'm not talking about him. You offer be a Mossim sending his cow Ghana. Ah, mamma, I saw offense in this can cross or cook room. Now, my any day. It's not a Sunday. And come back and I make me. I know to tap on car. Yeah. Tap send. No, so I Apple Abba or Biatan of the Guna Fonso. Now what they register this in this coffee. I empty the shade. Now what you could chase extra. Man, Miss Row, make a tap send amount. So you should iPhone and also over time. No app store. No download the Go Fonso. Android phones also. No Google Play. No download the Go Fonso. Miss Row. And I was send this also a Miss Row of first transaction. Why so we hear promo code? Most of Adwenepahene. Adwen. Mama. Odo. Hey, na say what dem focus so ya won ya sa. Hwe na ho ya. Me se me to na me no fu na ni brama. Na me come for divine pills e ma no. Se wakwa kwaji bio. Hey, the divine pills or that ba no. And now what dem focus so akwa kwaji bio se no to no for posa no. Who say no fu ne to na hyehyɛ. Hey, because there be no complain so for to no fu ni bi. Yo. Hey, and the divine pills now what dem focus ya and na dey why kwajama na ni bretu e twa wo ho no. Hey, and ebusu e ka fu divine pills amamo. Na dey wo krampo ne say divine pills na ngasa no a mass stretch mass e wo mo ho maame stretch mass wo ma ho mo pum so me so kota pills na wo no mo a stretch mass e be ko anu aso bo beki TV Adwenepahene TV wo no fo no so e be hyehye no wa wo pe no fo akese wo no fo no e ye te se medie di bi no wa wo pe to akese no divine pills e maame na no wa ye din say Odo na me nye din say adentia me call me sister fie ni tire ho nyina ni mo nyina kuku wo sister tire ho kuku ai eno na ye odadwene no ai me dadwene kase David men ha ho kura maame me kafo hair TLC amount hair TLC or UK me say maame wow tire ho kuku se me say kura da emro aforo kura be gym ma ya no young boys na afa sa omoton enku kama pa utire nyumbe se na ha wo da video ye twagui the way video twagui on enku no no mda ye nwina se na ha sa no obu wa natural hair me ka se utire nya popo utire nya kukuo ene bibia no ukoto health TLC obema utire nwina se na ha so chen ye nya mintumrika ene mesra ka ho na ko omo UK omo namba na gu so no me abusua worldwide be o me put that blow the nya so be buy the Adwenepahene TV na se be ki TV obenya discount e wo hono health TLC enkuwe kama papa be say mere wafo na omo boduku na say metu mutiri ho samata me so muturumika no mo wo for natural hair nku so wo ma me na show video etwagui natural hair nku mi bia omo ye nku ho adwuma fo etirimi utiri ho akuku a mesre wo ho omama nku a utirimi ne banyini from abusia sa pepe mo so fa Adwenepahene aka enkrata mukinkon Agradaa we die eye short one and am the brew chena Togo for na wa ha o mu ni nyina no aha ye ne bia di kan de akasa dada sa pepe ye be expose big time wo wanim guase abawi by force such nchene a kote asole wo de Ghana for empanyimfo ani ma ye fom wo de Ghana for so for empanyimfo ani ma ye fom asofofo a kombetimi abompa da ma no do manim aye fom na Agradaa wo kunu pastor Elek no won pra pastor Elek no obeba bia na ye hwe so de ko gina property school di na tem no aye do tufu na wanti no se china no pastor Elek beba ho a ye nyina no ye hwe tebusa eda mu nyina mo ase de besi bia no china mbota Adwenepahene nka nyagopon eya adoma ye nyina no ibesa hia omwa de obedi ne obehye empa ofida mungusu na mo subscribe to a YouTube channel Facebook mungusu na monye de mo meka subscribers no se de be adan de video bia ba muso be ebeka Direct TV ewo Facebook mun follow ye ba no emaye Adwenepahene media ewo Facebook sa mun konko follow nya de emaye sa pepe Adwenepahene TV ki TV sa pepe YouTube e bia TikTok ajewaye de afa nyame adoma ibesa hia bi peace out.